باور معروفی یه کرده جمهابت روجلات کردستانی و کلارا برانهولت دانیمارکایی دلدانه هف. دو دلدارین هف سیوا مخکرجا که ده کلتورا کردان دا نشانه عشق و اوینه به دست خواهد چه دکن و دیاریا هف دکن. عشقا خویجی برای کون شوپیه که کون کردان گشتر دکن. بری لعالی روجلات کردستانی کسین جهودو حز دکرن سیو بمیخکان دخملاندن و ددان حز کرین خواه او دهات وی واته که از جتا حز دکم. Very good, also a little painful for them. ev tiştekî gelek xweş e. Niha ez jî diceribînim. Hewl didim sewa me xekirêj amade bikim. Piştî ku min qedan ez ê bidim dildarê xwe. Kultîrekê gelek xweş û balkêş e. Li welatê me Danîmarkayê jî tiştek wiha heye. Lê em şûna sêv pirteqal bi kar tînin. Dema çêkirînê hinek zehmet e bo tiliyan. Ji ber ku êş dikeve nava tiliyan. Lê ji bo eşqê hinek êş û sebir jî pêwîst dike. I just find it very... خود ناف کلتورا ما ده گلک او کنه بویر هنه انجیتش تنه کنه هاتن ناس ساندن چونکه خود زانی ام حکومت که متونه یا وقاس کن نشانی خالقین دن بده ام دوی حاجه بخو کلتورا خو نشانی درو بدن و خالقین دن جی مناسب کن کوبزان او ملتکن و جمانجی کلتور هیا جمانجی عشق و اوین هیا اف چاندا کن که جروجلاتی کردستانی درکتیه نها لناو متروپولین ترکیه جی بلافتر دبه. پلاتفورما چالاک ایونس بمبستا او چند قدیم دنوشن نود زیدتر بلاو ببه و دناوا ملتین دنده جی ور ناسین لمزنترین باجار ترکیه ستانبوله کارگاه سیوا مخکرش ساز کر. چهار ساله ام وی کارگاه چدیکن و آرمانجا وی کارگاه جی اوه کو اف چاند اف کلتور نیجی بیر کرن و دناو کردن وی درده آنجی کسین علاقه وال سر کردان سر وی چانده هی ورن وی چانده بیجن و اف چاند زندی ببه بربلاو ببه چارده صبات روژه که سمبولیک لجیهان سرانسر جیهان وکی روژه حسکریان ته پیروز کرن و روژه جه امو کی سیوا مخکرش چاندکیا کردی ام پیروز دکن گنجین کلوی کارگاه کلتری ده هاتنه باهف جبو چکرنا سیوا مخکرجک باش پیشی توپکن لسر مخک جدر دخن دوره یک و یک مخکان لسر سیوی با آوایک گلووری ددوسینن هنک جبو کو دیاری حسکری خوابکه هنک جبو خد چه دکن ام جو گهانه ام جو سبع خود شي دکن جبو مهارش نه جبو خود شي دکن تایبەتمەندیە کە دنا گرنگ ئاسێوا مخێکرێژ ئەوە کو ساڵێن دوور و درێژ بەینەکە خۆش ژێ بەلاو دەبە و خێرا نابە. سێوا مخێکرێژ کو نیشانەیە ئەوینەیە دە هەمان دەمێدە ڕەمزە ئاشتیەیەژی. ji bo çareserkirina aliyên ku di nava wan de kêşe hebin, diyariya sêva mexekreş wek lihevkirinekê dihate dîtin. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul.